Kirafu kia Mathare United no kio gitongoretie murugamo wa ligi ya KPL na pointi 13 thutha wa gukorwo mathakite ngucanio ithano. Bao ni moja kwa Mathare makorirwo makihota ngucanio yao ya gatano umuthi thutha wa kuhura kirafu gia KCB na bao 2-1 kiharo-ini gia Kasarani Stadium. Guku Kariobangi Sharks makinyitwo kabati ya bao 1-1 ni Mount Kenya United kiharo-ini gia Kenyatta Stadium. Abege Njorua cia ligi ino kimera githiru nicio Gor Mahia ciakorwo ikiandikithio hotani wa bao 2-0 magithaka na kirafu gia Chemelil Sugar kiharo-ini gia Machakos Stadium kuria riu manyitireire namba 9 na pointi 6 thutha wa gukorwo mathakite ngucanio 4. Nicholas Kipkuri netting his first goal for Gor Mahia, and what a way. We are hardly AFC Leopards nao makorwo makionio Posta Rangers Kanyoni wa Ng'ethe thutha wa kumariha na bao 2-0 kiharo-ini kia Furaha Stadium na kwambatira nginya namba 11 na pointi 6 thutha wa ngucanio 5 guku Posta Rangers magitigara namba 16 thutha wa guthaka ngucanio 4. Riu ni ngucanio cia weekend yukite igakorwo ikiamurania kana ligi guthie na mbere guikara uria itarie kana ni gucenjia riria Mathare United magakorwo makinyita ugeni kirafu kia Gor Mahia guku Sofapaka magicererwo ni kirafu gia Tusker. wasikilizaji Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV, Jita Shohi wa Ithe Fethi.